Kgang sa BTV News re tla ka tlhamaloko go yana go sa toropokgolo ga borone a re lebepele ditlhogo. Tatona Boko o supile maitlamo a lefatshe la Botswana a go tsosolosa le go godisa botsalano le tirisano le lefatshe la Eswatini. Balemi bangwe ba re ba solofetse thobo e botoka monongwaga. Fa mo go tsa metshameko wa Botswana International Cross Country e tla tshwarelwa ko lefelong le lešwa. Motho dumela ke ona ra banteng kala katšhane ke na le sentle moeng o rana dikgang tse ka puo ya diatla mme Edwin Mashakgo mo tla re le re tsetsa metshameko. Ha re di simolla mafatshe a Botswana le Eswatini a tswa kgakala ka botsalano jo bo tiileng ebile bona dingwaga bokopano jwa baeteledipele ba mafatshe a mabedi ke sesupo sa maikaelelo a mafatshe a mabedi go tiisa tirisano e mo dikgwebong tse di ka sologelang batho ba one molemo le go godisa itsholelo. Tatona Boko a re tirisano mo dikgwebong ha gare ga mafatshe a mabedi e ntse wetse tlase mme puso ya gagwe e ikaelela go baakanya seo. Mo letlhakoreng le lengwe tonakgolo wa Eswatini re Russell Dlamini o supile ga lefatshe la gabo le lone le tla dirisana le la Botswana go itebaganya le dikgoreletsi tse di ntseng di eme pele mafatshe ao go gwebisana. Solofelo ke gore mafatshe a Botswana le Eswatini a batle maano le mananeo a ka godisang dikgwebo tsa one. Trade between the countries has increased at times, dropped a bit, and it's something on which we need to also focus and try and see how we can increase the volumes of trade and interchange between our two states. And so I would like through you to convey to His Majesty my deepest appreciation, my felicitations for the new year, and my wish that we continue to deepen the relations between our two countries. Abanka Botswana tlhalosa ga go sena phokotsego ya boleng jwa dila pula ha le bapiswa le ranta ya Afrika Borwa ba go lone go tswa ka bankeng ya Botswana ba re tiriso ya dila pula e tshwana hela le ka dinako tsotlhe mme ebile ga gwa hetoga sepe temang le boleng jwa ledile la pula. Phokele boga ka pego. Banka ya Botswana e tlhalositse fa e sa fokotsa boleng jwa ledila pula ebile go sa diriwa boleng jwa ledila pula jaaka bangwe ba akanya. Bagolwane ba tsweletse ka go tlhalosa fa bontlha bongwe jwa diphetogo tse di dirilweng mo leding la pula di sa ka ke tsa kgoreletsa phadisenyo ya ledi la pula ga le tshwantshangwa le ranta ya Aforika Borwa. Jaaka re le ba lephata la tsamaiso se re se bua ra re go tla nna ile botoka gore yaanong o le reke dithoto kwa Aforika Borwa le Batswana ka gore re tsisitse tsisibalo mo go hetogeng ga le la pula ga intsinyana kana le skala la suta ga intsi mo go sa tlhokagale le tswelele di itshetletse mme le tale mo ga jaaka mo maitsana go sa go bua gore le tsatsi jeno ga o ya o tale mo gore price ya kana thata ya le pula ga o e bapisana o e reka ka diranta ga ya hetoga mo go kalokalo e santse ntse e tshwana le yone ya di 31 ya kana re ntse re ntsha press release. We need some of us, some of our industries, some of our Re tshwanetse go kweba le ba mafatshe a mangwe mme se ka re thusa gore re kgone go lemoga gore ledi la pula ga le tshwantshangwa le a mafatshe a mangwe le dira jang mo mmarakeng. Or shared with those that will want to use that foreign currency to import. It is also important to note that these approvals do not imply a devaluation. As I've demonstrated in one of my charts there, the devaluation... Re tshwanetse go lemoga gore diphetogo tse ga di re gore go digwa boleng jwa ledi la pula. Ke ne ke re gape ke tlhalositse Batswana gore ditshwetso tse re di tsereng le ka December 2024 ga di re gore re ne re fokotsa boleng jwa ledi la pula. Imply any devaluation, nor does this change imply that the pula will equal
to the South African rand. tshwetso ya diphetogo tse e tsamaelana le molao wa banka ya Botswana wa section 21 o fang tautona dithata tsa go baya selo kana tlhwatlhwa ya kananyo ya ledi la pula. Se o se dira ka dikgakololo tsa tona wa madi ga mmogo le wa banka ya Botswana. Mpho ke leboge Botswana Television Gaborone. Khonono Mempule Pheto a re koketsego ya balemi ba ba ikwadiseditseng temo le tlotlo mo ngwaga e mona tsholohelo ya gore thobo mo kgaolong ya Kweneng e tla nna e nametsang. Mo puisanong le bobegadikgang jwa Botswana Television News Bosheng kwa Mogonono, Mepheto o sopile ha dipula tsa Bosheng le tsone di ngokile balemi ba le bantsi go inakanya le temo mo ngwaga. Abigail Samson Kapego. Dipula tse di tsweletseng ka go somana lefatshe ka bophara di tlisitse tsholofelo e e seng kana ka sepe mo baleming ba kgaolo ya Kweneng go tlhaloswa fa bontsi jwa balemi ba ba neng ba kgojwa marapo ke dipula tse di butsana ngwagola mo nakong eno ba inaakantse le lenaneo la temo le tlotlo. Go ya ka Mepheto, dipalo tsa balemi ba ba inaakantse le temo di a nametsa ka jalo ba solofela thobo e botoka mo kgaolong ya Kweneng mo ngwaga. Mo go itileng nna ba se bantsi thata ba ne ba kwadise ba ne ba le actually 200 and something ba ne ba se ba registerile for temo le tlotlo mme ne ke solofetse 400 mo kgaolong yotlhe le go lekana le gore di go tshwana tsone seemo sa mofuta pula di tsile morago kana thari. So gompieno ba tla ba ne ba dikile ba sa kwadisa ngogola ba tla ba kitimela hela ka bontsi go tla go kwadisa teng ka ba tsa dipeo ka teng go supa gore thoba ya gompieno e tla tokagala go na le ngogola gape ha dipula le tsone di ka na jaaka re sologetse ke dumela gore go tla nna le thobo e ntsi. Seemo sa dipula sa go ntse go se a ntsholohetse ha e ka se ka ya re ka January February ya tsamaya mme se a ntsholohetse mme ha e ka nna ya nahela go itlhela January February go itlhela hela kgodiso ya dijwalo e tsena ha e tsenang teng ke a solohela. Lentswe borra diterekere ba ikemiseditse go thusa balemi mo temong ya bone ba supile fa ba lebane ke dikgwetlho dingwe tse di busetsang tiro ya bone kwa morago. Ba ka se pula ena yana e re kgoretsa go bereka ka re ga kwa le mapula ena manyoro a leiti a tswa leiti bangwe re ba lemela go sena manyoro yana ka gore gata ga a hedile a tsawa go shopong e le wanela nna ne go ka dirwa gore le one bo manyoro a se ka tsawa ke shopo e le one le one system ya government gore dipeo tswe ka bonako ke gone mo go ka re thusa gore le rona kwano tiro e tswelele ka re ba influx ya gona batho ba na ba le bantsi peo e le gone e tlang gore gore line e nna ntsi yanong. Balemi ba kopile go netefatsa gore mo kopong ya bone ya temo le tlotlo ba sala melawana yotlhe e tlhokegang gore dikopo tsa bone di atlege. Abigail Samson, BTV News, Mogonono. Re salefo molemisi wa Shorobe kwa kgaolong ya Bokone Bophirima re ke o tshepile Mosimane o sopile ha ba amogetse dikopo di le 233 tsa dithuso tsa Crop Management System CMS tsa lenaneo la temo le tlotlo a supa ha ba le 193 ba bao e le ba ba kopileng go atswa ka dikgwama tsa maranyane kana e-voucher tse di akaretsang dithuso tsa dipeo menontshane madi a ka duelang bora diterekere ditšhefi tse di bolang diji ga mmogo le melemo. Re Mosimane o na a bua jaana le lekana la dikgang la Botswana Television ka tekodiso ya mananeo a temo ya mo kgaolong eo monongwaga. Marta Kaisar. Molemisi wa Shorobe o kametse temo mo metseng ya akaretsa Matsaudi, Khwai, Mababe, Taunara, Quqao le Ditsheping. Re Mosimane a re temo e tsweletse sente mo kgaolong ya gagwe morago ga metseletsele ya dipula. O supile fa balemi mo kgaolong ya gagwe ba lebaganwe ke dikgwetlho dingwe tse di akaretsang go tathariga dipeo mo marekisetsong. Selo sa reng se diile temo mo kgaolong le go thaela ga mefuta e mengwe ya dipeo. A supa fa balemi ba kgaolo ya gagwe ba neetswe peo ya mmidi le dinawa fela. Selo se a reng se beile balemi bangwe ka fa kgwetlho nngwe e re itemogetseng mo kgaolong ke thelone ya diterekere bora diterekere ba ba negela ka palo mme ga o ka lebelela bophara jwa kgaolo o tla lemoga gore diterekere tse nne ga di a lekana. Go na le balemi ba e leng gore ba ikaegile ka didirisiwa tse di gogiwang ke diruiwa le bone ba ile ba supa dikgwetlho gale le gale ba supa gore diruiwa tsa bone di ile tsa swa di bolwa ke malwetsi di bolwa ke luba
kgaolo ya Shorobe e bapile le phaka ya Moremi diphologolo di kgona go tsamaela ka kwano bogolo jang tlou re itemogetse tshenyo e ntsi mo masimong e dirwa ke yone phologolo ya tlou. Balemi ba kgaolo ya Shorobe ba supa fa ba amilwe ke dikgwetho di akaretsa seboko sa armyworm se gantsi se thasela mmidi gareng ga tse dingwe. Ya ka lutwa re lela ka sone seboko se kgaotse mašimo a gare itse gore a le gone go jwala re ta kgona go jwala le dipeo tsone tsene ba re hile tsone di heletse gone mo ke tsone tse di gilwe ke seboko yaanong ga re itse gore re ta kabela eng. Ga ke bone thobeng e tshwana le bo dinawa yana ke a phota ke a tsakisa go mo go ke go rekisa jana ya ka di le dintsi ya go ke a khopela go le maela ka go be go rano go di ja tse di store bo ke a khope ba se mmele bone ba ja go na le 4 hectares ne ke monetse ngwanake ke ene o simotse go lema wa lema o thuswa ke government o monela dithuso o monela dipeo wa mole o duela bora trekere a monela di chef ke khagala thata le di fuel point ke tsa fuel ko Maung about almost 40 kilometers masimo a rona a phataletse ke tsa mabo 5 to 10 kilometers ke latela tshimo ye nngwe re na le mathata a yone pula ha o ngare ra planta mu bo khola thata. Barekisi ba dipeo ba rotloeditse go rekisa mefuta e farologaneng ya dipeo fa borra diterekere bone ba rotloeditse go ntsifala ka dipalo gore temo e ntshe maduo a nametsang mo kgaolong ya Shorobe. Maretha Kaisara, BTV News, Shorobe. Ha re tswa dikgang tse motho wa gaetsho mo tshwarela mokamela wa polisi ya district number 5 e akaretsang metse ya Sehithwa Maung le Gweta. Superintendent Molefe a re go nne le phokotsego ya 6% mo dikganyeng tsa borukutli mo kgaolong ya gagwe go simologa kgwedi ya Sedimonthole e le malatsi a roba bongwe ngogola go fitlhela e ya Ferikgong e tlhola malatsi a le matlhano. Superintendent Molefe a re ba gatisitse dikgang tsa borukutli di le 599 kgatlhanong le tse di 636 ka ngwaga wa 2023. Maretha Kaisara. Superintendent Molefe a re ba gatisitse dikgang tsa go kgweetsa ka lebelo le le feteletseng di le 291 go tshwantsha ngwale tse 42 tsa ngwaga wa 2023-2024. A re mo ngwageng wa 2024-2025 ba nnile le dikgang tse pedi fela tse di masisi tsa dikotsi tsa dikoloi tse a tlhalositseng fa di bakile dintsho tse pedi tsa batsamaya ka dinao ba ba thudilweng ke bakgweetsi. Corporate offenses ke melato e tshwanang bo house breaking, the robbery, shop breaking, rape, threat to kill, defilement, stealing stock le bo attempted suicide jalo. Ka 2023 melato e yotlhe e ne le 14 mme mo ngwageng o re tswa mo gone ya oketsega to 30 go raya gore e godile ka 16. Re bo re nna le melato ya e re bitsa re ke prevalent offenses gore melato ya dititeo ka go harologana ga tsone mo dingwageng tse pedi e dropile ka minus 82 from 267 re ne re recordile 185 statutory offenses ke melato e tshwanang bo overstaying ya go rekisa majalwa beyond dinako tse di beilweng di supile gore e oketsegile from 13 to 18 go raya gore e godile ka 5 the death incident bo missing person jalo jalo re ne re recordile 5 mo ngwageng o hitileng ke ra wa 2023 this time around re recordile 10 re bo re nna le yone melato ya go kgweetsa o itshietse ka 2023 re na le case di ka nna 13 mo ngwageng o re tswa mo gone di dropile to 11. Superintendent Molefe o rotloeditse setšhaba go obamela molao a re se se ka hokotsa borukutlhi.
Banana ba maung bana ba tshogetse kwa diofising tsa lephata la Banana le Bong ba ile go ikopela ditiro tse di neng di bapaditswe ke ba lephata la temothuo mo maranyaneng beke e fetileng mo go lwane kwa lephateng la Banana le Bong me Tshegofatso Mahupe o supile ha ba amogetse dikopo di le 1,191 le fa gone lephata la temothuo lona le batla babereki ba 182 hela le hatse ka bophara a re seo ke supa sa gore le tlhoka la ditiro le a kekela mo kgaolong ya Nghabe le le hatse ka bophara Maratha ka Isara ka pego. Mme Mahupe a re jaaka seemo sa lethoko la ditiro se sa tokafale go botlhokwa gore banana ba ikemele ka dinao mme ba leke go tswa ka methale ya go itshetsa a ba rotloetsa go tsaya tsia mananeo a lephata la Banana le Bong a tshwana la Youth Development Fund gore ba ithamele ditiro dikgwebo ebile ba kgone go hetha mebereko a re jaaka dipula dina jana banana gape ba ka inakanya le temothuo go itshetsa re le Ministry wa Youth re na le maiteko a re a dirang jaaka ka program ya rona ya Youth Development Fund ha re ba neelang teng madi gore ba itshimolele dikgwebo ba kgone go itshetsa ka tsone le go hira ba bangwe go thusa gone go fokotsa lethoko la ditiro palo e tsileng ha e tona mme palo e tabo e tsewa e nnyane re rotloetsa gone gore banana ba ikemele ka dinao batsadi ba rona ba na le masimo a ba bangwe re tsene mo timong re tsene mo thuong re mo kgaolong rona kwano ya bojanala a re ne re teikegela gone gore banana re bate ditiro le mo tourism sector ya rona le gone gore mo metseng ya rona ka re itse gore go na le di-trust ka go harologana a banana ba ikopele kana ba tsenelle thulaganyo tsa go tshwana tsone tsa bo di-trust. Banana ba bathotseng mo diofising tsa lephata la Banana le Bong ba supile fa seemo sa lethoko la ditiro se sa ba jesediwelang. Na le almost close to 5 hours ntse re leha line ya tota e butsana le rona ya la gore re batla ditiro re bantsi jaaka bona gore re bantsi ya re le di-graduates tse le gore re mo mekgwatheto ta re mo strateng go mosuke go tetse a ra bolo go ta ga re kgone go move because go bidiwa ka dinambara and go bonya tota phaketsa ka 5 o'clock mme gompieno a se ke tsene line e bonya la ka le bona yana ba re togetse ba ile la ntshintse re gona mme ke sa ba dong go suta ka gore ke re ke o batla 6 ja ka gore ta re la ke tso go itaithela ba line e hedile ba ntshile ke tsela ka tsela na koma tota around 10 ke number 735 tota ni ke le jor next time after us now apply if ha re ditse list ya rona e kgona go keep you well so that ha ba taba hira next time ba tsa mo ne list ya banana ba kopile gore ba fiwe sebaka sa go kgona go dira dikopo tsa ditiro tsa mefuta mo maranyaneng go fokotsa mosuke le go ba bolokela madi a dipalamo le nako. Maratha ka Isara, BTV News, Maung. Kamlotona wa tsoro tlodimana sa mahatsa sele me kwa Ghana tautona wala hatsileo re John Mahama letsa ikanisitswe le kgetho la bobedi ele tautona jaka la hatsileo le lebano ke kgetho e tona ya sema sa itsolelo tautona Mahama yo simolotseng tiro ya gagwe ya sepolotiki ele tona wa ditlhaletsano o fentse ditlhophongo gola me a ikana go tsibogela dikgang tsa tshenyetso setšhaba le letlhoko la ditiro. Mahama o tlhatlhama tautona wa pele Nana Akufo-Addo mme o tlhalosa ha maikelo a magolo a gagwe e le go tsosolosa itshwelo ya lefatshe la Ghana go direla dilo mo pontsheng le go akaretsa setšhaba mo ditirong tsa ditlhabololo ke mangwe maitlamo a tautona Mahama a beileng pele mo pusong ya gagwe. Ka bona ke go soletse dile ka le motho wa gaetsho ke Stella Edwin Mashakgomo yana go tlala ka tsa metshameko. Tsatsi ke la boraro kgwedi ya Herikgong e roba bobedi mothoetso tsetla tshiphuthulotse diphukaletse ke phailela madume go lona ka lerato jere a re gate re gatoga ya pele ga dilenteng ka tsa metshameko na ke Edwin Mashakgomo
metsone tsa re mopalami wa dikuta wa monogae Ross Branch o weditse tikologo ya boraro a le mo maemong a bone maabane. Kalafari Ferrari o feditse lebelo leo la 327 kilometers mo nakong ya 3 hours 48 minutes le 48 seconds fa morago ga Skylar House wa USA o weditse mo nakong ya 3 hours 48 minutes le 44 seconds. Legato leo la boraro la kgaisano e lefentswe ke Lorenzo Santolino wa Spain mo nakong ya 3 hours 44 minutes le 34 seconds. Re gatela pele mookamedi wa Golden Door Sports Agency Dlodi Dube a re ba fetotse lefelo le le tshegetsang lobelo la Botswana International Cross Country ka mabaka a go le godisa le go le tokafatsa mo godimo ga mo lefelo leo le lesha le ya go thusa gore lebelo leo le tla bon le tshegediwa lekgetho la bobedi le kgone go direlwa dipaakanyo tse di maleba motlhofu mothwetso motlhala wa motho ke molomo a re utlwe Kgomotso Sefako. Kgaisano eo e tshegeditswe le kgetho la nthangwago la monoga borone kwa Stanbic Bank Golf Club e taka diphetogo monongwaga jaaka motswa mo dipane e tabelo one o tshegetsang kgaisano eo. Ke gone gore course e tshwantse gore e challenge di athletes because cross country is all about running in different terrains. O kopane le seretse, o kopane le metsi, o kopane le di hilinyana, di kevenyana. This time we want to make it to be a cross country, and to make it to be a cross country you need time. It's not a matter of one day. O tokana le gore lehilo leo gongwe be le sa dirisiwe ke batho ba le bantsi, so ha ile gore gongwe le dirisiwa ke batho ba le bantsi o nna le a challenge. Beside that, golf course was in a special course, in a nice lone, but challenge e teng kana cross country. We are exposing athletes to gore ba itse go dila le diemo, ba itse gore you know what, it's not all about smooth running, and se se teng gape le gone go ha batho tshono. This time re change itse go thelele ga isa thola ile competition like somebody would think ke sure. E re jaaka kgaisano a monongwaga e tabe sa lope batabogi madi go ikwadisetsa lobelo Dube a re ba solofela dipalo tse di kwa godimo tsa batabogi. Mahatsi a simolotse go responda go botsa gore what is there, go iragala eng, what should they expect, and all those a kere go go irela for their logistic gore ba itse gore ba ipakanya jang le the athletes tsa rona hela tsa mogae o ka gakologelwa gore ka bontsi ga se batho ba ba berekang ke batho ba eleng gore ba tiro ya bone ke go taboga. When we do these events so santa ke exposure hela gore when they like next year we have world cross country eleng gore it has challenges. O tsweletsa thalosa fa ba rotwetse ga mo go le bana le sabe ka go farologana ba setse ba simolotse go tsenya letsogo. Most of the people now ba bona gore athletics tota there is life, and ke a dumela gore with tutuetso e re nileng le one last year from FNB the athletes ka bontsi le gone yana ba ntse ba botsa gore price money tsa mako ka do rena re siri re connecte le our sponsor FNB, but hela go bua maru re dumela gore ga ba kita ba re latha, and this time gongwe di price tata di le botoka ka gore nako le nako a o dira something se se tshwanang le o tshwantse re no reisa ba, but again re lebile le gone go rwala motshameko wa mabelo re o isa go batho. Monongwaga batabogi ba go phadisanya mo mabelong a 10 kilometers, 8 kilometers, 6 kilometers, 4 kilometers, 8 kilometers mixed relay ga mmogo le la dikhampane la 4x2 kilometers kwa kgaisano eo e tabong e tshegeditswe ko Glody Dube International School and Sport Agency kwa Modipane kgwedi e tang e fera bobedi. Kgomotso Sefako, PTV Sport, Modipane. Radi ritela utlwa moeteledipele wa lekgotla la Botswana Volleyball Federation tsoseletso magang a re ba tsweletse sentle mo dipaakanyong tsa go tshegetsa dikgaisano tsa Beach Volleyball Open Tournament tse di solofetsweng go simolola kgwedi ya Tlhakole e rogwa kwa mabaleng a Marabau le Molapo Crossing. Se tshwarwa ke ntšapedi ga se thata a re utlwe Tshepo ke himile le William Seyoka. Magang o tsweletsa re ba bone go le maleba gore ba nne ba simolola ngwaga wa bone ka kgaisano e ya beach volleyball e buletseng botlhe kana open tournament. We've actually taken a decision ya gore rena re simolola ngwaga ka di games tsa beach volleyball. Re tsere tshwetso go simolola ngwaga wa rona ka dikgaisano tsa beach volleyball ka go le motlhofo dilo magane. O bereka le setlhopha sa batho ba le babedi. Metshameko eo ke e buletseng mongwe le mongwe. Le ngwaga re simolola hela jalo. The game tsa rona it's an open tournament
which means that anyone can participate. moeteledipele o wa BVF a re o bone go tshwanela gore ba fetole malatsi a ba ne ba solofetse go tshegetsa dikgaisano tseo ka one jaaka gonne go na le batho ba le bantsi ba ba supileng kgatlhego ya go nna karolo ya metshameko eo. Because Lantane le gore we were going to host them over 2 weekends, so we have decided that we must host them actually at the beginning. Re ne re akantse go tshegetsa metshameko e mo mafelong a beke a le mabedi mme jaanong re bone go le maleba go di tshwara ka kgwedi ya Tlhakole e simologa go fa batho sebaka sa go ipankanya. Re bone kgona gore re di tsenye into 1 weekend. So we are still considering doing them instead of 2 weekends. Re bone dira di simolola on a Friday. Magang a re dikgaisano tse di tla dirisiwa go kwanya letseno. It's a fundraiser as well for us as the federation, because aka we itse gore ha re hiwa madika go re hiwang go government we tell us ba se tse sa lekane go hosta metshameko ke so se costa madi a mantsi, because ya ka re volleyball ga rena le helo le leng gore ke la rona le leng gore le ka tetabolena le ha ne rena le helo la rona le tetabolena le mabala ona bo beach volleyball and mabala mangwe a le gore re kgona go a thusa, which means ha re tswala ko nte ra go tshameka anything whether ke indoor or le yone beach re hirisa mabala, so it's a bit of an expense. Dikgaisano tseo di solofetse go ngoka ditlhopha tsa borre le bomme di ka nna lekgolo mme di tla tshamekwa ka kgwedi ya Tlhakole e rogwa. Tshepo ke himile PTV Sport Gaborone. Motho a re sa egolo le tlou le maro ka gonne go balabala ga ngwana le gone ga se botlhale tsenako ya bongwe re di be khutlo gone fa tse le bogejalo kgaitsedi ke sentle moeng o neng a ranola sentle bontle ka puo ye diatla tshima sha khomo tse tswa thobeng tse le phepa o ne ra banthenkala ka tshane wa bua go ta ga rela jalo thulaganyo ya Botswana Connect ka o rialo e bola bodibentlo ya ga masha khomo tse re matla khomo go dumela wetse mahata di sidiba tlhalantso bereka ka bonata bono kopila le botswerere modimojo. The all-new #PushaBW at a Chen Cheng Show, hosted by Khao Nadindwe and